إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إمها لبوتي عزتري بيفلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى هي رحمته أقول من فشم ميولة حديث كلاس كوريا ديومه هي توفيق دبون دي الله سبحانه وتعالى حضرتك دعاء النبا أدمي حديث كلها كي كم هفتاج بودا دوه غيره مغرو نماذج فهوغا إرادة كربيا مي مسكتوغا كوريا دان دارسه أده مي حديث كلاهن أقول من ميدي فارنمكي منهاج النبوي مي كلاس توغا نوتا مي حديث فتو نوتا مي حديث غديغا أقول من إرادة كربيا كم مدوهكو حديث نوتا دي حديث إرادة كربيا كيو مغندانا دارس إرادة كربيا ديجنوانا فيه منتا 30 منتا دمدوغي بركة دارس كوريا داني دعاء الله سبحانه وتعالى هو عمل كرم متيجا دميتكم هو توفيق الله سبحانه وتعالى دبون أديهم أهم علمه مجلس تكن حاضر ومه هو توفيق الله سبحانه وتعالى من بركو دبوا أدي إيوه درس تكا نوتا إيوه علم عمل كرا بيكمغا الله سبحانه وتعالى أرغن من إمن دبون أديكتون ميدو إم فرتما أرغن من ميكيا حديثكي رسول صلى الله عليه وسلم أقولنا بيان كدوا فوا ورن أقوله حديث أقول من دنيا كديرول من دايروغا أقول من أبدوس كورا من دا أميدكي إم بود أميدكي هم جه ديرول من الله سبحانه وتعالى أقولنا من وركوربو أدي وكين خاصة قوتي غمي مالي بلاف كم غوانا ما هم يقينهم بس مالي كديرول بمجندوا هوريها بيفلونجي بس إم بودين أميدك واني diri ulene rangalu thane hew aguga fasehakam matiga libigen diun ehem wema me ummida ki me argumentren komme mihakus kuramunda ummide argumennan efada ni'mate nulibun namawes argumenge darinna bohiya wahikame nuwata gedore nuwata diri ulene tanen hoda dinmaki argumen komme mihakus kuramunda ummide आदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीस का मी बयान को देवनी आदे मी दुनिया फहुगा अल्गन में कुरी मतला दुआ हेंगे बेंग आदे क़ियामत दुवस आदे सुवरुगें अल्गन में वनु में फहुगा अल्गन में नंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए बिना को देवा गंडवरे गवाह का अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मैं नबिया में हदीस बस फुलगा मी बयान को देवने एहम वीमा दुनिया का अल्गन में मी दिरुलुं होदमंग एदे फदंग दुनिया का गोवेच्चा अनुवता इमारत अनुवता अपार्टमेंट मी लिबुमंग अल्गुन में इदे फदां अल्गुन में बेजही उखरवी हयात गोस अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल्गुन में मिदेवा गंडवर होदे तो मसके कुरं दुनिया मती अल्गुन में मिलिबे गंडवर की नुवता मी होदे गे की मी फासा दीगें होदे थने या खिलाफन अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़ियामत दोगा इंसान स्वर्गदो मफहुगा मिदेवा गंडवर की मी එකලාංගෙන් හෙව අමල් කොෆ්යාලකන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙවවා ගඬුවරෙන් එවස් ෆාසයන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ ගඬුවර දෙවමක බදලේ ගොතක බේනු වෙවඩි නුගන්නවා හැම එකනි අලුතකුන් කුරම් වී කමකි ඒ ඉලාහු නවත රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ බයන් කරවා හෙව අමල් කුරම් මිජහෙනි ආදේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවණි من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة می حدیث کے معنی کی ریکا دوالو سنن نمازو کے 12 رکعت کفی میہا دنناشے ریکا دوالو 12 رکعت کے سنن نمازو کفی میہا دنناشے ایک سوبن وتا නමාත කුරුම්ගේ සෝබුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමීහක ස්වර්ගයේග ගඬුවරේ නුවත ගේ බිනා කුරවේ රේඛා දුවාලු සුන්න බාර රකඅ කුෆි මීහා දන්නාෂ ඒගේ සෝබුන් ස්වර්ගයේග ඒනා ගේ නුවත ගඬුවරේ බිනා කොද්දෙවේනේ
kom farati to mi ganduwar bina ko devwani Allah subhanahu wa ta'ala ehem we malgon men himmache gennama to suwaruge ga Allah subhanahu wa ta'ala e bina ko devwa ganduwaru algon mege hita tasawwur usnu kurevene eha ves furi hamawan kommekas me hadis bas fuluga rasul sallallahu alaihi wasallam me hadis kurawani 12 rak'atek ge wahaka den ufede suwala ki e 12 rak'atek hi ko bato sunna namaz gotuga algon men wara bavaru namaz tan e bakuram misalaka bunana duha namaz e sunna namaz damu namaz e sunna namaz vituri e sunna namaz eid namaz e sunna namaz ehem wema migeten ko bato ni hadis ka mi bayan kurawwa fawa 12 rak'ataki ko bato migotum balairuga mi hadis basfuluga mi bayan kurawwa fawa 12 rakwa rasul sallallahu alaihi wasallam ge ehin hadis basfultakun eba bayan ko devwa an habibah radhiyallahu anha mi bayan ko devwani man salla fi yawmin wa laylatin 12 rak'atan bunya lahu baytun fil jannah arba'an qabla adh-dhuhr wa rak'atayn ba'daha wa rak'atayn ba'da al-maghrib wa rak'atayn ba'da al-'isha وركعتين قبل صلاة الفجر كم ميكس مي حديث بس فلغا رسول صلى الله عليه وسلم من بيان کو دبني ريكا دوالو 12 ركوع معنی کی سنة 12 ركوع كف سنة 12 ركوع نماز كف ميكن الله سبحانه وتعالى سورگه امیه کٹکا گنڈور بنا کو دبوي حدیث گانے بیگ می بیان کو دبني 4 قبل الظهر مندر نمازگه کوریگا 4 ركوع وركعتين بعدها ادي مندر نمازگه فهوگا 2 ركوع وركعتين بعد المغرب مغرب نماز فهوگا 2 ركوع وركعتين بعد العشاء عشاء نماز فهوگا 2 ركوع وركعتين قبل صلاة الفجر فتس نمازگه کوریگا 2 ركوع اهم ویما مولی جمله کیتر ركوع تو میوی 12 ركوع دتو اهم ویما كورين بيان كورون حديث گ شرح مي انني مي حبيبه رضي الله عنها گ مي حديث گ من دور نماز گ كوري گ هتاروك من دور نماز گ فهو گ دركوا مغرب نماز گ فهو گ دركوا عشاء نماز گ فهو گ دركوا ادي فتس نماز گ كوري گ دركوا كوميكس دين افده سوالكي مي حديث بس فلو گ نك مي ركعتر واواك مي گ مينني من صلى نماز كف نما එමිහෙක ගඬුවර බිනා කො දෙවවානේ එහෙන් හදීස් බස් ෆුල්තක බලා එරුගා නත අල්ගන් මෙන්න දේහ වෙගෙන් දනි මි ගඬුවර අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මි බිනා කො දෙවවනි මි රවාතිබ සුන්නත්තක රක්කා තෙරෙවිජ් මිහෙක කන් එහෙන් වීම මි බාර රක්වා නත මි රවාතිබ බාර රක්වාත රක්කා තෙරෙවිජ් මිහෙකන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මි ස්වර්ගයේග ගඬුවර බිනා කො දෙවවනේ عن حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة كم مي حديث بس فلغا رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرباني فرض نماز فيوا تطوع غتوغا معنی کی سنت کے غتوغا مسلمہ کو 12 رکعہ کو فینما امیہ کن کوم دوہا کو کل یوم ای می حدیث گالگن میں بینو وانو گتا ہے کہ کل یوم معنی کی کوم دوہا کو 12 رکعہ کو فینیہ کن اللہ سبحانہ و تعالی امیہ کا سورگے گنڈوار بنا کو دیوائن وتا اللہ سبحانہ و تعالی میں گنڈوار بنا کو دیوائے بنا کو دیوان وتا بنا کو دیوائے می حدیث بس پڑگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم می بیان کربنے කොම්මේකස් මේ රවාතිබ සුන්නත් හුග තෙරෙන් එම්මෙ ෆුර්තම දුවස් අල්ගන් මෙන් බලාලා කම් ගවාණ්ඩ මේන්නනේ ෆතිස් නමාදුගා එබේනේ නමාදුගේ කුරීග දෙරක්වා සුන්නත් දෙරක්වා මේ රක්වාත කීමි ඒගේ සවාබා ධර්මයගතුම් බලා ෆිනම වරම් මතිවෙරි මා නමාදේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ සුන්න නමාදා බේගතුම් හදීස් කරවා ෆාවේ රකඅතල් ෆජ්ර් ඛෛරුම් මිනද් දුන්යා වමා ෆීහා ෆතිස් නමාදුගේ ඉහි සුන්නතුගේ දෙරක්වා දුනියා දුනියේග වාහාච්ච කවුරේ හෙව්කම් බොඩු වෙගෙන් වාකමුග
එහෙන් වීම මේ රවාතිබ සුන්න කුරීම එමියක ගඬුවරින් බිනා කොත් දෙවවා adi ege iturun emiyeko e sunna namaz kurumun libe ehen sawabegge daruma mi hadis basfulga rasul sallallahu alaihi wasallam bayan ko devwani adi hama ehemme me hadisa me duwa dakko mu ilmu erim vidaluwani wa kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ratibatul fajr rasul sallallahu alaihi wasallam wara lui gotegge فتس نماذج هسنتك درك وكرباني حتى قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب عائشة رضي الله عنها مبدال وني رسول صلى الله عليه وسلم ورا لوي كوشة فتس نماذج هسنتك درك وكرباني تيمان كمانا هيبولان أراودان نبي إكليك فان فاتحة سورة كيبا بدالو باويس ehaves avahan ehaves luikam ekaleegwan fatis namaduge ihu sunnatuge derakwa kurawwa kamuga فعن نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أبو هريرة رضي الله عنه كبان ربابهم في رسول صلى الله عليه وسلم fatis namaduge ihu sunnatuge derakwa tuga furtam rakwatuga قل يا أيها الكافرون adi dewan rakwatuga قل هو الله أحد kiyaba vidalu kama sabit wegen ve කොම්මකස් රවාතිබ සුන්නතෝ ගොතුග මි බාර නමාදු අල්ගමන්න වර සාෆුකන් එගෙන් එබයි දෙන් මිගොත නමාත කුරමුන් ආස් අල්ගමන්නන් එබ බද්ද කුරේ හුකුරු දුවස් දෙන් උෆදේ සවාලකි හුකුරු දුවහුග රවාතිබ සුන්න කිහෙනතෝ යොන්නනි නර් හුකුරු දුවහුග දෙ බංගියේ බදේ එහෙන් වීම කිහෙනතෝ හුකුරු දුවහුග රවාතිබ සුන්නන් ඔන්නනි එහෙන් වීම ඉල්මෙරින් මි kama behegotum waak dakkom bayan ko devwani hukuru namaduge sunnat tafat wegen waakamuga bayan ko devum vidalu fawani menduru namadu maneki hukuruge kurin qur'an ituru sunnan namad rawatib sunnaten nonna ne duwahaku maneki fortama bangimi gowane salaka bangi menduru namadu wani baragadi vihiga එහෙන් වීම බංගි ගොවීම දෙන් අල්ගොන් මෙ මිස්කිතුක තිබෙෆස් තෙදුවෙෆන උජෙහෙන ඉතුරක රවාතිබ් සුන්නතෝ ගොතක හතරක් වක් කුරාකෂේ බංගි ගොයේ මේ හිසාබුන් අල්ගොන් මෙ මිස්කිතුක තිබිකම ගවානම මේ තිබි ඉතුරකන් අල්ගොන් මෙ උජෙහෙන මෙන්දුර හුකුරු දුවහුගා මෙන්දුර නමාදු ගඩීගේ බංගි ගොවේක රවාතිබ් සුන්නතේ කියා ඉතුරු නමාද කුරාකන් අල්ගොන් මෙ උජෙහෙන ඉගේතෝ එහෙන් වීම ඒ නමා හුකුරු නමාදුගේ කුරීගා මිබුණාහෙන් එව්වෙස් රවාතිබ සුන්නතෙන් දීන්නාන මෙන්දුර නමාද බංගි ගොවෙස් හුකුරු දුකුර ආකාශ නමවස් හුකුරු නමාද ෆහුගා සුන්නන් නමාද කනවත රවාතිබ සුන්නතෙන් එබවේ හුකුරු නමාද ෆහුගා මේ අදදා මෙදුගා ඉල්මු එරින්ගේ තෙරේගා තංකොල බොඩු ඛිලාෆෙන් එබවේ උෆෙදිෆ එගොතුන් ෆස් බස්ෆුලේ ඉල්මු එරින් එබ බයාන් කරවවා e fas basfulaki e komme basfulaki ves ei hama rasul sallallahu alaihi wasallam ge kiban waridu efawa hadithek ge macca binakon e bekalun e vidaluwa basfule ehmema hukuru namada fahu qura sunna rakwataka meduga ilmu eringe terega khilafu fedifawe emme furatama basfule ge gotuga befulun vidaluwani eduwahuga hukuru namada fahuga kurun sunna vegen wani derakwate emme furta bekalum vidaluwani hukuru namada fahuga sunna gotuga kurun sharu wegen wani derakwate dem bas vidaluwa befulum vidaluwani eduwahuge hukuru namada fahuga kurun sunna wegen wani hataru rakate furta bunimi hum mibunani derakwate devane bunimi hum mibunani hataru rakate timwane bas vidaluwa bekalum vidaluwani enen ikhtiyar ebote derakwa kurum bes hataru rakwa kurum bes එහෙම ඒකේ වෙස් මසලෙන්න ඕනේ දැන් හතරවනේ බස් විදාලුවා බේෆුලු විදාලුවනි හුකුරු නමාදුගේ ෆහු සුන්න මිස්කිතුග කුරානම කුරානි හතර රකඅතේ ගේ ගොස්ස කුරානම කුරානි දෙරකඅතේ මේ ඉල්මෙරි බේකලම් ගෙතරේ ෂේඛුල් ඉස්ලාම් ඉබ්නු තයිමියා රහිමහුල්ලාහ් ගේ බස්ෆුලු අදිහම එහෙම්ම සෞදි අරබියාගේ ෆතවා කමිටි ගෙස් බස්ෆුලු කොම්මකස් mi hatarwana basfuluga mi bekalum me vidaluwani hukuru namada pahuga sunna kurakam miskituga sunna kurakam gawanama kurawani hatarokate adigega e namadu kurakam gawanama kurani derakwate ade huriha bekalum ves bas me vidaluwani hama rasul sallallahu alaihi wasallam ki ban waridu fawa hadis basfulta hoge aliga igeto
den kommekas faswane bas vidaluwa beefulum me vidaluwani hukur namaz fahuga mi sharu wegen wani haraku akkurume kommekas mi fas basful tereng emme rangalu basfule kamuga ilmerin bayan kurabwa gotuga sheikh Uthaymin rahimahullah vidaluwani hukur duwahuga namaz kura miha deraku nuwata hataroke kuries masale ennete adihama ehemme hukur namaz fahuga miskituga namaz kuranama hataroke akuffa adi geega namaz kurakamga waanama deraku kuries ege ves masale ennete ehemwima ilmu ri bekol vidaluwani mi nikam fula ma bodu kamenne hifettu menne masaleke mi ehemwima miheku misalaka me beenum wani hukur namaz fahuga deraku kuran masalenne miheku me beenum wani hataroku kuran masalenne miheku me beenum wani giye gossa deraku kuran masalenne ehemwima hukur duwahuga ehen duwas dohuge mi rawatib sunnati mi buna gotak kommes warige tafatin e bahuri hukur duwahuga mendur namazge kuriga ninnane algon man aammukom mikura hatarakate namaw sukur duwahuga minnani hukur namaz fahuga mi kurave rakwateke mirakwattaka meduga ilm eringe meduga khilaf mihuri bay bekelum vidalwani derekwate anebba bekelum vidalwani hatarakate anebba bekelum vidaluwani masale nete derakwe kuries hatarakwe kuries anebba bekelum vidaluwani miskituga kuranya hatarakate kurani geega kuranya derakate kurani adi anebba bekelum vidaluwani harakwate edwo kurani kommekas mi komme gotakan amal kurevikam gaves iradu kureviyami evves gohen urikamennu mihama emmerangaluge adami rawatib sunnata fahuga ves nuata rawatib sunna nunas algomenna bangi govima baikada sunna namataken eba kureve migeten algomenna fahagawane en namadaki asuru namaduga bangi govima algomenna fennane bae befulun derakwa kuravane ane babekalun hatarakwa kuravane ehme ei rawatib sunnatitto ei ehem wema mi kamamedu ahadakomun ilmeri bekalun vidaluwani asuru namadu kurimves harakwa kuravida hatarakwa kuravidanekaman ei mustahabbu kame ei evves hale garawatib sunnatennu asuru namada bangi goema asuru namadu feshuma edemeduga hatarakwa kuravidane kommerakotevve sama derakatun sadan difa egotashe qur'ane me amala behegotun rasul sallallahu alaihi wasallam garihun eben hadis basfule rasul sallallahu alaihi wasallam me hadis kurabani rahimallahu imra'an salla qabla al-asr arba'an asru namaduge kurin hataru rak'ak koffi mihakan allah rahmal lawashi ehem wema me hadis basfulan amal kurumattaka nuwata allah subhanahu wa ta'ala ge rahman algonmenna libu mattaka algomenna mi hadisan amal kuramvi ehem wima e hataw rakwen algonmen rakatir wejjinama iradu kurvi algomenna allah subhanahu wa ta'ala ge heu rahman emihe kalliben ehem wima asru namada bangi goima asru nama edda demeduga mikura hataru rakwan mikura hataru kataki mi rawatib sunnatennu mi rasul sallallahu alaihi wasallam ehen hadis basfuleg war debbe asuru namadge kuriga hataraka ko femihakan allah subhanahu wa taala heu rahmal lavve ehem wema e hadis bas fulan amal kurumattaka e hataraka kurawwa be fulun e hataraka kurawwane ingeda den hadihama ehemme algonmenna badal qur'ane en namadeki ei menduru namaduga algonmenna rawatib sunnatuga mibune menduru namadge kurin onnana hataraka te menduru namadge fahun onnani derakwate رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرباني من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار مي حديث بس فلوغا رسول صلى الله عليه وسلم بيان کو دباني مندر نماز کے کریگ ہتا رکعتا مندر نماز کے فہو کے حرکوا kurин algon me kiyevi rawatib sunnatuga mendur namadge fahum qurani derakwate kommekas me hadis basfur rasul sallallahu alaihi wasallam me hadis kurawani mendur namaduge kurin hataru rak'ata mendur namaduge fahum hataru rak'ata rakkatirwe miha dannashe eenage maccan allah wani naraka haram kurawwafe ehem wema
algon me hadisan amal kuram beenum wa kam gawanama Allah subhanahu wa taala ge man nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani mendur namaduge kuriga hataraka akkofa mendur namada fahuga hataraka akkof emiyekan Allah subhanahu wa taala emiyekan naraka haram kurawwe ekamar rakatir vejjemiyeka ehem wima kuren algon men rawatib sunna kurima elibe sawabel liben elibe daruma libene adi algon ben ege mendur namada fahuga ituru deraka akkof ekam gawanama mi hadisan algon ben e amal kurawuni ehem wima maneki algon men kommen uja me rawatib sunnatuge derakate kiyafa rawatib sunnatuge hatarokate kiyafa hatarokake ko fanika mendur namada pahuga mi hadis ge bayan vegenwa hatarokate kiyafa egutakan uje kurakashe algon men vi mendur namaduge kuriga hatarokak kuran adi mendur namaduge pahuge hatarokak kuran erun iradu kurabbiya me hadisan algon men nan e amal kurevune ehmi marawatib sunnati algon men kurim buniruga algon men jeheni mendur namadu kuriga hatarokak kuran adi mendur namaduge pahuga derakak kuran adi ves sama ehemme algon men nam ba ekhala sunna namatan eba miskituga kureve egotun rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfolun ege gotuga komme bangeka gamataka demeduga namade kurun e sunna vegen wakamuga rasul sallallahu alaihi wasallam sunna namade kurun sunna vegen wakam rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani baina kulli adhanaini salatun baina kulli adhanaini salatun thumma qala fi الثالثة liman sha komme bangeka gamataka demeduga sunna namadeve komme bangeka gamataka demeduga sunna namadeve den timwana faharuga rasul sallallahu alaihi wasallam ehem vidalma fogo timwana fa rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurbi ei e namadu kuruman beenum mihakashe maneki e namadu kurma bangi goma foga miyaku beenum vi namade kurun ehem vi mihakan eben e fursatu eiki midannawani ke rawatib sunnate nune ei me hadisan emeku beenum wa mekan en amal kurubiden misalaka mehako meeni maghrib namadan asa miskituga inda bangi govi ehme maghrib namad kuriga nonnana kurakan ituru sunna namade ehem wima bangi goyme ena teduwe derakwa kollan erum me hadisan emehakan e amal kurubune mehako misalakan as isha namadan as miskituga meeni isha namada bangi goy ehme mena isha namada bangi goyme teduwela fa derakwa kollan erum me hadisan e amal kurubune adi hama ehemme algon men balairuga maghrib namaduge kurin namadu kur masunna namadu kur rasul sallallahu alaihi wasallam ge kiban warid fa rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fani sallu qabla salati al maghrib namaduge kurin sunna namadu kurashe qala fi الثالثة liman sha den timwana far ehm vidalama fawga timwana far ekale fan me hadis kurwani ei enamadu kurma beenum mihakashe ehem wema mi bangi gowma fahuga mer kurim mi bayan kun rawatib sunnat fiyawa enu namata ves emiha miskit go hurikam gawana ba bangi fahuga e denama derakwatu namade kurevidane e namadu ko fikam gawana me ei mi hadis ge mi bayan kurwa fawa gotan algon nange amal kurawune adihama ehemme algon me miskita wadejje kam gawana ma ves algon nange bejehe miskituga ishinum ge kuriga ves beje sunnat derakwa akuran rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fawe idha dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn tebamen kura miyeku miskita wadejjenama miskituga ishinum ge kurin derakwa akurashe mane ki derakwa nuko nishinnashe derakwa kuruma fahuga miskituga ishinnashe mi wajiben no mi sunnate ingeta komme kas me bayan kurav tahiyatul masjida nuwata maghrib namadu kurim mikura rak'ata nuwata bangiya gamata demeduga mikura rak'ata nuwata mendur namadu ge fahuga algon me mikura hatarokata me himenege mideni rawatib sunnate ge tereganu mi ege ituru rasul sallallahu alaihi wasallam mi bayan ko devwa fawa namawta miyako misalaka miskitan aadevun iruga noti bangi gowafa ehem wima rasul sallallahu alaihi wasallam ge en hadis bas fulegge me onnani miskita as ishinum ge kuriga tahiyatul masjid kurashe den adi miskita wanger meoti misalaka mendur namade wanger meoti bangi gowafa ehem wima rawatib sunnat wese bejeta kuran detto ehem wima tahiyatul masjid derakwata rawatib sunnat ge hataraka le mul jumla harak webani ehem wima ena kinetto den hadani
en furta tahiyatul masjid qur'anito nuat rawatib sunna qur'anito envi me halatuga misalaka tahiyatul masjidaki asluga egam kurien ituru namade nekkamuga waanama algon men ishinumge kuriga kuranje he namade tahiyatul masjid divhe ban algon men mikia masjid sunna tahiyatul masjid ki masjid sunna nama miskita wadifa miskituge ishinumge kuriga algon men kura denama emime egota mihak miskita venyeruga bangi guwa forkam gawan me mihaku komme tahiyatul masjid kura kanu jenena rawatib sunna kuffa ishinima irad kur biarangal wegen dan din adihama hemme sunna namaz hoge wa kadakkarga sunna namaz kurun rangali kon tanek goto miskitu goto geegato rasul sallallahu alaihi wasallam baek kahala namatan ibawe miskituga sunna namaz teren baek kahal namaz ibawe miskituga kurma bar aluwa angawa misalaka keto namaz miskituga wate jamaatuga kura kahala namaz tarawih namaz olmen mikron jamaatuga gine far eme komme kas rasul sallallahu alaihi wasallam yone sunna namatan ekalek faanuge ehin hadis bas folto almen enge gotuga sunna namatan ekalek faanu wani geega kurma bodan irshad ibba ekalek faanu hadis karabani ij'alu fi buyutikum min salatikum wala tattakhiduha qubura teba mihunge bae sunna namadu geega kurashe adi teba mihunge getaki magubaratake kamugana hadashe eg mane ki namadu nukurave tanege gotuga etantan hadashe ehemwe me hadis bas folun ekalek faan mi bayan ko devvani amur kuravvani irshad devvani sunna namadum bay geega namaves kurashe adivas ehen hadis bas folege ekalek faan mi bayan ko devvani fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdala as-salati salati al-mar'i fi bayti illa as-salata al-maktuba mi hadis bas folege ekalek faan bayan ko devvani meha mistukunne teba mi ge getahuga namad kurashe fai hamakashwarum miha kura emme hokam bodu namadaki eenage geega kura namade ekamaku ei fardu kuraifawa namadu fiwi mane ki fardu fas namadu fiwa eena geega kura namade ei emme hewkam bodu namadaki kommeka hadis bas fulga miyoti mihen geega sunna namadu kurman alugmennan irshad wafa algonmen miharuge kantan hunna gotun gineparan algonmen geega namadu kuran not algonmen namadun as miskin nimma panikas algonmen midanim masak namaduge kurigo algonmen meolen masakatu namaduge pahuge algonmen meolen masakatu ema den kentu algonmen hadane hama algonmen ge daani to emema me halatuga algonmen hama miskituga namadu qur'an emema me rawatib sunnatan algonmen miskituga kuravidane algonmen ginapara mis geega kuram vejjekam gawan algonmen enamatake nukurave eya khilafan hama yagenu bas algonmen rawa sunnan namate hekut ko kuravidan namataken ebahuri misalaka vituri algonmen kuravidan hama yagenu bas geega damu namad algonmen kuravidan geega emema me namatake me algonmen geega kuravidan kal namataken ebahuri me algonmen ge dirulun mi kantatan huri goto emema e geega algonmen bais sunnan namata koffa adi miskituga anebba sunnan namadu kurmakun eki eves masalen ehemwema algonmen ge dirulun ge kantatta me huri gotun algonmen geega kuran undagu kam gawan algonmen balan ve miskituga namas me rawatib sunnata adem ves huri sunnan namata kuraveto ade kommekas me rawatib sunnatu ge waaka dakkar hagigatuga rawatib sunnata rakkaatiru jemihekam emiheka namaduge khushu'ateru man eba war boda fase hawagin ebade tibe funikam visna wadannawa mi fiharega seetakan inna miheku namadu wagutu mi jahune mis fiharage inda bangi mi gowane ehisabun ena mi belane adikiriya miskitan adeveto miskitan anneru ginefahar mi adeveni e fihara bandu koffa mi adeveni adi asa wudu kurma fahuga namaden ereruga ginefahara derakwan wate errakwa vetti fami onnane den hama e namadu kurma fahuga avassawahan e vettun rakwa kurma fahuga avassawahan anikawas masakan wate fiharag masekura beflama fihara midani ehmvima emihage sikundi evves warakan naannana hama jehume ega badaluga algonmen mi rawatib sunnak kurman algonmen hituga shauguwerikan ovejjanama algonmen an iradu kurbe khushu'aterikan libene mi rawatib sunnat kuram beenum wa miha ena balane mendur me namadu wagutu jehumuge dihawaraka mendu kurnuwata fundament kurin enaga masaken huttalan mi dennawun fiharage inna be fulawas dihamet kurinwata fundament kurin masaken huttala wafa dem miskita wada fikam gawanama
hama jehilagen wudu kolla miskitan asa ekkala rawatib sunnatta kon nimeruga miha hunnane war bodan hama jehifa miha itura namadu terega visnaka dennu jehna ma bodukaman e miha miskitan asa Allah subhanahu wa taala gekolan asa miha hama jehilagen namada med visna me kama tayyar welime iradu kurbe miha khushu'a terkaman e miha war bodan e tayyar wemme tibe funikam visna wadanna kuliwar kulubwa erugovis furtam hama gos football maadanan erime kihenetto waane emiha kommeswarege udagu kamen hunnane ega badalga mechaka nuata football kulumge kurigos kasrat kurawwa duwalwa mifada gotaka kantata kurawwa kamga waanama emiheken engoti tayyar wef ehmema dannaw meole wahake ki namaduge kuriga mehuri rawatib sunnattakan emiha rakkater vijjikam gawanama e sunnatta kuruman emiha lobi kurakam gawanama kuri bag emiha miskitan anna hivwane adi ena namaz peshum kuriga bagoto annana miskitu hamajehilange shindegen idilumuga ad ekam gosobun ena namaz kuraruga sakina nota hin hamajon Allah subhanahu wa taala miheka minwara bekoddevva ehmema kommekas awun danna mi beenwa wahakeki me rawatib sunnatta kurumattaka awun men kuriha befulum was azum kandaluma matoy me Allah subhanahu wa taala algumenna devva waran aguhuri ni'maten mi ade Allah subhanahu wa ta'ala suwaruge ga ganduwaren me bina ko devani me 12 rakat vijmiyaka ehmema me hadis ke khulasa hai ki Allah subhanahu wa ta'ala ga man nabiya me angawani 12 rakat vijmiyaka suwaruge ga Allah subhanahu wa ta'ala ganduwar bina ko devane adi hamaika negamane ki emmedu ka emihe ko namaz ko faden huttala she nune egamane ki ekaman emiha rakat wanjehe den rawatib sunnati ki kobato balairuga rawatib sunnatu gotu terega mehmenigen midani mendur namaduge kuriga hatarak ekkama adi mendur namaduge fahuga derak ekkama adi maghrib namad fahuga derak ekkama adi maghrib nama isha namad fahuga derak ekkama adi fatis namaduge kuriga derak ekkama mul jumla 12 rak ekkam adi mi haftaage dosto tereng hame kan tafatu menane hukurduwa furtama bangi fahuga nonnanekan rawatib sunnatu gotu galgon men hatarok kuraka nonnanekan hukurduwa hukur namaz fahuga galgon men sunnan namaz kurma medu ilmu ringe medu adada medu khilafe fa ufidifeve ba ebbekan vidalwani derakwate anebba bekalun hatarakote anebba bekan vidalwani masale nete derakwe kuris hatarakwe kuris anebba bekalun vidalwani miskituka namaz kurakam gawanama hatarakate gega namaz kurakam gawanama derakwate anebba bekalun vidalwani huko namaz fa qurani harakwate kommekas ilmu bekalun mi masala rangala belluma foga vidalwani miga masale nete huko namaz foga derakwe kuris hatarakwe kuris adi masale nete miskituka kurakam gawanama hatarakwe qurani nuwata ge kurakam gawanama derakwe kuris mige bis masale nete adema emme isha asr namaz ge kuriga babbe fulun hataroke kurabbe e rawatib sunnaten nune e bekalun amal kurabbe rasul sallallahu alaihi wasallam bayan ko dibba fa ehin hadis bas fula kashe e bas fula rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba fa we asr namaz ge kuriga hataroke ko fimiye kan Allah subhanahu wa taala emi kan rahmal labbe ehme e hadisan amal kurmattake asr namaz ge kuriga hataroke kurabba bekalun e hataroke kurabani adema ehme mindu namaz fahuga bay bekalun hataroke e kurabbe eives rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadisan amal kurabba mashre e hadis bas rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani mindu namaz ge kuriga hataroke kurma fahuga mindu namaz fahuga hataroke ko fimiye kan Allah subhanahu wa taala emi kan naraka haram kurabbe ehme mi hadisan amal kurmattake mindu namaz fahuga hataroke emi ko kurani ehme ma algon hitun tibefuna mi rawatib sunnatu ge bar rakwa kommeka saafegen diekam ummedu kuran evves kahada darus ge evves olumen arafa ojikam gawana ma darus fahuga tibefuna sual kollamwe duwa ke Allah subhanahu wa taala algomen naki hewbas qabul kura baikamuga algomen levun adi algomen naki baha amal dimawa baikamuga Allah subhanahu wa taala devun adi hama hemme ilmuge majlis tahuga algomen hadirwe etana Allah subhanahu wa ta'ala e bawalawwa rahmata madumolikama mifada emmeha kantattan Allah subhanahu wa ta'ala algon men emmenna minbar kurabun irad kur bian haftagas anika a hadisaka algon men kuriya danam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh